Drugs free Assam ke paman jiaphan Assam sarkar hin pen matha ponsi pinnang an apor pen rakia hormu ke nepon jiaphan Assam raikom saikhia phan hukum pidet pen ke ongdung arakia hormu nepon longlo lapen bangso sai ki claim atum setami apran ki dam nang ta dolo lapen raikom saikhia ri deng ka chingnang atum ta pinnang an dolo Bonta bangso arakia hormu abeha ke claim non pu anta kang tonji kalisi aphi ong rakia hormu ke pon ke manasai ki claim atu nang ongsi thek ponong bomla lason si pinile thota adap malom dilai police station oc lutfur rehman penja ponsi dilai towar krong thomga che togalom kai ki ason arakia hormu kiri ka kurgasai deng ponlo bangso hud mn07 ak 3721 ihum Hyundai i10 agaria long Vitarli basai denglo bangso hut kaddu kawe home crib hok sabuna hompen kithabet arakia hormu longdun kilong pon home crib ho longpen kaddu kawe gram haroi sira truck circuit ra pri ra togbor market kebra market a heroin longpon lo bangso sai lang no long kachirap duna tu bang hia phan raikom sai khia tu nep nang pon Kachingnang chegatum lake Manipur state chura Chandpur district alo molnum arong amika talitang lalpu asopo pitar haukip artaningkan thongkep kangkokpi district saikol arong amika jamthang khongsai asopo kim juli artaningkan inkoi ra troxi pusi pangthepon bangso towar pikiri kakurga sai kideng hud dilai oc lutfur rehman ke japon along lahorijan pp in charge SI Deba Pratim Konwar, SI UB Deepak Lahon, SI Akash Gogoi, ASI Jiten Gogoi Pendanglok, CRPF C20 Kem Bokajanatum Cherap Chitodun. Kineblong tang a heroin ke langchari jiaphan Bokajan SDPO John Das, APS Aridengsi, Palit Ponlo. Dilai Ben Bijoy Rongpi, Karbin Long Lai.